year 2000 na me odunko I am free na me ni run me ma me kasa kra na me ni run me menye na ayete nti na me baba ko oko school awie bi me ha na open school ba na de na dan fo ba ko bai se mama me classmate ni na otwo kwan fie class na ebenti ni pese ye ne betena na ya obre na me tie no abema na me tie no ka me ma zatam ni na mpo na me ranyale na me tie akwala na ka me ma na me ne tena ya ma owie JSS emu an okọ SS nti okọ SS na okọ na ma me ne papa wa na ma nti owie SS no mi nchen ana ose obey distance ni binti ya homo an ye ba kumase ya isifie ene etu kotena ho ene ye ba kumase ene ye di fie no e ma ne tene muja ayamfore ho ne ma no fie ne ma no na ye ba kumase nti ono na otifie ho ena brother bi ono so Pentecost dikin be ha dan ni bi ana ono ne tifie nti na ye dan na ne tim no na ye chemme ho na ye de ma no ena brother ba kon so ha ba ha kon na 3 rooms do motel nti ni nuanom nyina betena fie wa wie school ye de fie wa ma no ena ye kumase ha nti ye ho na ofe ne papa se mira say brother bi abatwe fie o light ni bi nti na say bill na light na wo fie na e ka baso almost 6000 nti ofra na ado mu ye cost ka na brother na obatwe light no you stood difference am you no the year men so bolo ni na manema 20 onu benkatachi ai enti yes anu na of brother no so ye mirror ni busuani nti na ontimi nka ho hwe nti da bia na bo ne fresh dada o mo betwa light be ni mu o betwa light ni mu na o se da ya kepra ni ntua be ni nti ama e ka no pale na pale enti mirror so na no ho mfa no me wa papa no wa le sa nti yare mu na me ne wa na of fresh brother no ana o de to na nti micro fresh brother no be 3 days mo na mirror di free nti odi free mu no na ye course ye kodi 1 week nti ye koya na me ma no call e wa am free ho ai me ma no call brother no say light bin light ni ye twa bell nti ye twa light ni nti ama ye nti bi antena fie okora ni 1 week ni ye kotena me papa fie ni kodi 1 week nti brother no say ba sa no odi 1000 ma boy no say on so di ka 1000 kra ma na nsa na ye bi di 1 week boy na mu di fie ho ja no ya van say adopted son odi light be 1000 man say on fentual be ni bi nti ye ni edi 1 week ni ye baba no say enam say ye na ba fie ho nti say ohwe na otua ne kama light be fie ho and on say 1007 comma na say 27 odi ma blood na yere say omo fam ko tua be ni bi nti covid time me was 2021 ni wi to share fridge ma be for 4 months ye course ye kwa ye no me bi me ka cha kra ne say bell na omo tua ni nyina onyimla me ka on fama me nti ye ni wie no Tuesday na ye beba na omo de lad be buy omo de lad be buy na me koyi na say omo de ka 6000 na wo bell ne so na omo tua 1000 okay ana omo tua 1000 wo bell ne so na me say if ya bell e wa hani ana was mama ya ke plant why na ye share say side ya ka no ya ke plant ne ho bleda na otwe bell ni bi do this kama play nti na yesi side ye de ye be kuma senti omunche eka no nti na yenim se bleda no kra ma no 1007 ye ni de ni ma se wo ko 1000 na yenim bleda de oncheche mu nche se wo ma bo ni tika ni bi nti na me de dan ma bo enkrofo ha no obi o ha o ma ni akodu mo light no no ma frame say if your light ni nti o mo je o musika no ma me pressure ana me de boy asem no koto makola yi honi so na che say asem no papa ya o ye ma brantie ni nyina ade no de ado ase madam me je ne kura no one minute yen adam mi rewu ye na ye di body ni kodru fie wana na dwon na ni nuanom de abobo ya besi obeyi ni nyama nyama so boy ni nyama na me oh ye de hawo ba fie nti ma ye hwe TV obi kura dia nko na me da ba me hwe TV na ni nuanom ba twi ni nyama nyina not know is we sin dan besi nem wan kra me say mesi fie mama betra mpo nyame ehye me mesi fie nti bia me fie no mpo wa ha sei wan kra me no okoye o di ani oyemfantini ana okotena ni fi enti ye inde mi nim se wote okotena ni fi mi nim se bia na me yera wonti ye na na yera tuko se ne ba wo bai no how ne se ya woni na ne se lad be no aka 3000 besi ne yontu ye ko ye ni besi no February ne ye 3 years ontu na me de asame ne kodan ye ahosofu se nka onka na ontu ana sofu frɛ omo any boy na de oji lad be na o tu fi on de o fi on o mu nyina ko hia
And I was so many bedin community me na me musa na say 3,000 na account na me uncle tuya na me hello light man. Hello. Yes. What's up there? It is say Boko. When mama usia. Usia. They are now tini feel I am friend. Pajoin. Or say light baby wants them da ben ambetia da room. Hey. Na do the man is I can watch maybe. So I can was be an insaka ya koma ha. Ti da ben abako tu ada room. In the course of the week. Me patcho me to me safro na betimi aba office. Ewo Kumasi. Ai SOMPA swame. Why? Na yen kan office na nyefe. Okay. Otabe me patcho me di obu ama na fo obu ma me. Why? Okay. We ya sole ba. Ochina anopa na me hwe anim. Okay. Me das. Time me I said they were me kakari ntino. Tuta be na benya kwan. Sunday is or whatever. Yentumi yenye juma Sunday me patcho. De wo ye bia wo gya ya wadaje. Eti ochina no eye benya sa ochina no benya kwan ebi wom ma yenhia ne mu oya. Why? Me wo you call I am feel. The man it is say what you I am free me see why we need lotu 500 million obeje anka ama. What abe? Eti wo pese ya de we no ye kwotena TV so ne ya do picture to so obi age wo no watena ne fie ena waja ne ka. Wo pese ya ne sa na. Okay, and so of course I'm not telling you. Na me se da ben na wo beba wo chena no bi amomi o chena me nya kwan da say na me nya kwan na ye move forward. If possible Friday no shimini ya eti ye me nya ne Monday na Thursday so That is it. Thursday so Thursday wo chena tu ri anya ne Monday. Okay. Anopa na producer ne kasa. Pacho, Mr. Champo, mo tete hu tew ye bre ne kopa. Na papa ye asa e wo Ghana.